Oo, pazar yok mu? Demeyin sigorta gitsiniz. Ama turmuklar yaptı. Kaça kalmışlar? 350 dolar oldu. Anta hey, 200. Hey, ayaktan alsak bak. Marka mı? Kız mı onlar? Şey mi? Edis tarafında? Yok. İşte 500 dedi. Oyuncuktan kendine oyuncuktan. Ne kadar? Kaç? Hala kaç? Sıkı al, narsa dolaşıp. Sen kapat böyle, kırın ele, meyle böyle bir sorun. Yüreğe kadar oldu. Yok, hatta ötedele udardın, gereği yok. Ne ama, şunlar da şaş bağ ele, meyle öyle. Öte udardın. İyi, daha böyle. Şunu atayım diye burada. Ben. Şuradan böyle yapma, altı yapma. Geçelim o vakti. İlgen gelecek. Bir sürü böyle. 10 boy faydalı. 500 tane. Ek olarak 300 tane. Kol, vardı bir şey.
10 minutta çalıştırırız. Saat tekende 10 minutta. Gel bana baktır olsun böyle. Mayvalasınlar, kaçkılar, mayvalasınlar. Gel lan. Bak tutun böyle. Hop, bunlar yetmez. Ay mavadet. Hey, gel ana say. Gel ana. Hey, koş. Gel ana. Gel ana. Hayır. Sen koy mu sen? Sen ne yapıyorsun? Bana ne ara? Ne ara? Beni garap koy beni. Gel hop beni ara. Bak o sırıt kaçıyor. Gel beni arap koy bana. Ne ver canım? Ne oldu gel. Gel. Aslan. Papa. Tamam dur. John. Yes. Arsen. Ya Gongul Bros. Tart amınaki. 1, 2, 3. Daha bir yolu. Oldu. Gel ister. Sürat kaçıyoruz. Öpün başa. Siz de bir. Bu işe biz tam telefon. Beni karamaz. Sürat kaçıyoruz. Kaçalım. En sonunda. Ne yapacaksın? Gerçekten böyle. Ana, şunday. Oldu. Handan yükler ötür. Gel ne bayken. Surat koy. Cilo aldılar. Ya kaçız kadar. Suratlar çıktı ya. Olacak getir. Aslan. Sen bir yardım et. Aslan. Bak koyduk kenara. Yok bakın. Batarını ver bakın. No, Cilo. Kim çatı yekine 1 lira. Ben açamam. Давайте, а то была. Только внуков давайте. Ya nasıl o sen çıkaran böyle çıkıyor. Küstüm götür. İyi bak.
Kızıl kuyruk kança? Острый, он сам. Bir de öğrenci çocuk. Allah verir. Üç mojenden aldınız mı? 5 dakika. 8. Nasıl oldu? Rahmat beyce. Adam çıkıp etkenden yemeği yapmadı. Önüne, özme, özme. Albo onlar da. Qanchadan biri? Savolsa 50. Jugori qanchadan? 60 so'mdan. Eme senchi? Biz var mı? Toğuşta satma. Yürü da hadi. Hadi yürü var mı? Besplatno olmasın. Призовой шарик играем, призовой. Алтон, призовой жерде жасаңыз. Я достан нормально. Артур, нахуйнай! Нахуйнай, Артур! Oldu. Raşşa'nın zalı. Kimmeyin daşın? Нахуйнай, Артур! 4 adamla cissom. Birisi söz prizma. Uwaga, besplatny. Tandeczka.
Бүгүн кечинде ушул жасалып аткан сахнада концерт уюштурулат. Булар бизге жаңы жыл түнүндө коопсуздукту сактап беришет. Биздин милиция. Садыр Жапаров бийликке келгенде дароо мына ушул Ак үйдүн айланасында тозулган мына ол темир торду алдырган болчу эң биринчи чыгарган өкүмдөрүнүн буйруктарынын бири менен. Мынакей. Ал эми могул буруштуу болсо атайын эстеликке калтырып койгон. Бул жерде 7 апрелде көз жумган тардын эстелигине элесине. Мынакей Ак үйдүн алды тыптынч. 20 чакта адам жүрөт, сүрөткө чөп кичинекей балдар менен. Болду. Эми биз Ош базарга сапар тарттык. Мурдага салыштырмалуу темир тор жок болгонун жакшы көрүнөт экен. Өздөрүн мындай камап алган сыяктуу көрүнчү темир тор тосулуп турган кезде. Карды карагыла гир турат. Бул гир смоктон болуш керек. Мынакей ортосунан тартайынчы.
Мынакей ак үйдүн алдын бир сыйра кыдырып бүткөн соң Ош базарга сапар алабыз. Эми мындан аркы жолду көргөзүүнүн кажети деле жокпу деп ойлойм. Ошондуктан азыр маршруттук таксиге түшүп кетет окшойбуз. Эгер токтосо. Токтосоңбу? Камерага тартып Ош базарга. YouTube'га жөнү no comment. Эме жаңы жылга кандай даярданып атат адамдар? Жаңы жылдар менен саулбу адам. Подумал, зачем переплачивать 10 раз, когда можно типа пользоваться, да? Бул жакшы экен. Ну я столько взял, спасибо. Макул. Нурмухаммед. Макс, хорошо. Макул, давай. Сейчас.
Күзгү канчадан байке? No, 700 сом, 250'den. Бул 250. 250'den berem. Жок, арзан, мага арзан берсеңизчи. Mon 600 көрüm. Arzan kaç? Mon vereyim de. Канча алды? 150 көрüm, 200 сом. 150 ya. Zerkenlikliğe çalışkan çıkıyor. Bunun üstü kanca? 100 сом ғой. 270'den 100 сом. Орыраак екен. Мынакей анда мекендештер биз Ош базарына келдик. Азыр Ош базарынын бир сыйра кыдырабыз. Жарым саат, 1 сааттай кыдырабыз. Уялып атат. Красоты Барби Стайл. К вашим услугам высококвалифицированные специалисты из прочим. Банан килограммы канча байке? 150. Iya. 190. Да, беспредел. Беспредел. Жақта қызыл күйіп тұрады.
Такси. Ey ya. Жаңы жыл ерте башталып қалған ғой. Сіз өтіпті бел басында. Ne деген kamera? Ya. Ne деген kamera? Kaçı öyle? GoPro. Koy öyle. Taksiye. Жаш балдардын аң сезимин өстүрүп Ну не как у тебя, Лема. Ey. Musurga salmasın. Bastın ya kuttu. İşte biraz. O böyle. Mına neyse Смолада Ош базарына келіп баратабыз. Жакшылап карагыла, элдер эмне кылып жүрүшөт, эмне сатып алып атат. Айта кетейин, жыл сайын могул жерде жанагы жардыргычтар аябай көп турчу эле, быйыл жок. 5-6 тачке турат. Kança bu? 70. İçinde kança süt bolçu mu? Ya, içinde kança olur? 15. İçinde 15, 70 ton mu? Я. Ты жарко мне O zırhçatka kança mı? 50 сом ага. Берели? O, bir zırhçak var. Салюттар 100 сомдон ага. Штугу 10 жол атат берет. Özün çakkan emesi var mı? Çala Blogger деген kanal. Канча? 950 сом берсе. Бирде же? Birdi. А, вот десем, а? Birdi. Жок, бирок сизгечи? А, Бирде. жоқ десе чалғай қойсын. 5, 600, 700, 950. Maqul da, soğudanlar olsun. Gelin ага. Gelin bunlar verelim. Берип ачат. Ал эми бул жер болсо, өзүңөр билесиңер, телефон саткан жер. Ар кандай жанагындай паленный, не паленный телефондар ушул жерде сатылат. Арзаныраак. Телефондорду кармап, жең ичинен соода кылып атышпайбы жигиттер.
Ошбазар балчык. Эже, eski ырылар барбы? Я. Оларда жетпей жүрдім әлі де ала кетейінші. Қаншадан эже? 40 сомнан екен. О, жан салды да жан айтты. Eski ырылар жоқ екен эже. Бүт эле жаңы ырылар екен. Baylama var. Diye valla. Aç. Oy gerdanın kavuğu. Мына Ошбазардын көркөмү, тооздугу мына. Mırım çıkar gerek yok. Söyle. Hemen olacak tamam. Ot. Sen. Ya. Ne oldu kamerada? Sen YouTube'a Aylar böyle yaman kara bak. Bayke bak da kamera ya Bayke. Тамақ шапай жегітті. Üstlerden sonuçta üstlerden götür seni sormuş. Maylık қаншадан эже?
Beep, beep. Я случайно. По привычке.